ia le tua ni tai au to yo falofa ma whaatalofa atu sa mole tino pele ma se foli a inga pele o whaatotua ia i lau mo whaafonga mai foli nei tai au ia i ne ua matou ia i le whaawawina o le unanga nei tai au e ona ia stasi foi o tātou polkalame o tātou tautua ia mo le tātou te talo mo le nupa ia o le atua ia me ia te nei mai se le sunga le toina ia le atinu mafulu ia ma le tofine ia LISE Afele Maiava ia mātou te toi whaatalofa atu nei vaenga o le tai au ia i le au whainga luenga tofi a le atua e mai se foi o lau tapo inga sa moe so se mauta ma so se lawa ia soifua manuia nei tai au ia o le a tātou o saolo tātou pokalame ia o le atu natu le tofine ia LISE mo le whaatulanga ino tātou pokalame ia manisi foi au te lenga o le nei foi pokalame whaatoa mo nei asu ia i le au nanga le Global Kingdom TV channel. Ia whaatalo whaatu sa moe leo mafuta mai le nei tai au. Ai tu ngātu lo sunga pasale atu nuu whaapun mole a. E amataina le tātou pokalame se te talo le nei tai au. Ia tātou talo. Io vai le tu o mātou te mā. Ia o se ngaluenga e whai a fua. Pea no malawa fio. Le ala lea mātou te mua ai o na wala au i lau fio i lau sosoni. Nei polkalame ma nei fuafuanga uma mole nei aso lo mātou atua. Ia. A wina mai longa nganga pa ia. Whau uai i mātou i se whau unga fōu nei tai au fōu. Ia le ngata i lea. Ia tai ina lawa e longa nganga pa ia me umaga mātou whaia. Mātou whaia me umai nei e tele ma mau alunga ai levi inga o lau fio. Ia e tu mau pēle whataua e lunga i mātou au e lau ngoi Jesu o mātou talung wala au atu nei. Amen. Amen. Toi patalo whatu ia Samoa e nei tai au o te lo e fau foi le nei polkalame le nei tai au. O se polkalame whaapitoa mo ina ia tātou te talo ai mo Israelu. So this morning, this is a very special prayer session because we're dedicating this hour or this time to pray for the nation of Israel. Le mafuanga ua whaia ili nei whakatanga te talo ni nei tai au e live atunua tātou studio. Ono o loo whaia nei i na amata mai le masina o la sofitu o me le na amata mai ai se ana bongi wani talo sanga mo Israelu. Le na amata mai i le pale te talo what the prayer house i Kansas City or the International House of Prayer o loo whaia ai le ana bongi ma le talo sanga e whaau tū ai lea ia Isaia e ono se pulu malilua. Le na amata ina i le sofitu o me ua whawhitai foila i le taitai o le TV nei tai au ma le tamai ala tunu. Ua talia ina foi se mana onga ina ia so o tau au. Ina ia whai se sao o le TV i lea foi mawhutanga te talo. Ina ia tātou te talo whaapitoa mo Israelu. Ne i pesili nia, ai se a e te talo ai mo Israelu. Ai se a o whaatau ai naile nu o Israelu. O loo tātou talitonu, o loo iai folanga e le tua mo lona nuu. Ma loo tātou talitonu foi, e whātau nuu ina foi e le tua ana folanga mo lona nuu. Ma o loo au tuina mai foi i le awhinga pa ia le tua. E te tau foi ona peso soani tangata o nuu ese i le nuu o le tua. Amen. So this morning we're going to be praying for the nation of Israel. Ole me a pai olo e mata mai mai ka longo mai po fea o e ai. Let's pray together. A foi te tono le vale o lo ta vale o mata te talo atu I ai te talo mai fo I le me olo e ai I le nei tai au. So this morning we're going to be praying for the nation of Israel. A mata te talo mole malo Israel. Ole se our first prayer point, ole point of prayer tata te amata I le nei tai au. Le ta ua le eskielu e tō spun le ono, wha upo e lua whae o le lua spun mai balu, o le a o whai tawina.
Awa o te avea o tau ainu ese, ma o whaapoto ina o tau mai nuu ese uma. Ma o au maia o tau ilo o tau lau ele. Ona o sausauina lea o tau le vai manino. Ona mamā ai lea o tau. O te whaamaina fo'i o tau ilo o tau le anga uma. Ma o tau tupua uma. O te avatu fo'i ate o tau le loto fou. Ma o tuu i to tonu ate o tau le anga fou. O te ave sea le loto maa ai o tau tinu. Ma o avatu ate o tau le loto anu. O te tui nātu lo nganga i to tonu ate o tau. Tau te sawa wali ai i au tula fonu. Tau te ana fo'i i au whamasinonga. Ma o tau whaia. Tau te no fo'i le nuu na o fo'i nātu i o tau tamā. E whai fo'i o tau mo nu. E whai fo'i au mo o tau atua. Amen. Amen. O le mana onga nā nei tai au le amata i tatou. Ina ia toi li liu le nuu o le atua i lo lātou atua. O tatou i lo ngā solo atu le nuu i le atua. E toi no nofo i lau ele na po ina e le atua mo i lātou. Ai ta o le tali tonunga o i mātou nei a. O se mana onga sili lava. E le ngata ne toi po i atu le pānau o le atua. E toi no nofo i lau ele na po ina e le atua i ate i lātou. A ia toi fo i atu i lātou le lātou atua. Ina ia toi li liu atu o lātou loto. Mai atua ese e toi li liu atu i le atua o le lātou atua. Amen. Wow, le ta o le mātai o se pulu lima whai po i lua se pulu malipa. E whaapea. Ua tali atu ia o whaapea atu. E lei awina mai au inisi. Ai tau lava o mā moe o le ainga o Israelu. Ua le loa. Tatou te loa na sau Yesu e maliu mo le lalolangi atua. A o iai o ia le lau ele nei. O lona fina ngalo po le au tu po ina sau e. Ina ia mo e o leilo loa le whanaunga a Israel. Amen. Le lau te whai tatu le Roma e se fulu whai po e mua. Just gonna read Roma se fulu whai po mua. Le au soe o le mana o lava le nei o lo loto ma o te talo i le atua mo Israelu ia whaao laina i lato. I o le atu natu i le tamai a le atu nuu e te talo ina le tatou mana o ngā whaapetua lea mo Israelu. Ori, tatou te talo. I o vai le atua lo mātou tamā. Neu o mātou whalongolongo i la wupu. Pai mai e te whinangalo ina ia a whio oi tu tonu o lo nuu. Ai le ngata i lea ia a vea i la tau ma ona nuu lo mātou atua. Ta mā na e au mai fo i mātou pe la upu o le whai salamo. Ia mātou te talo mo le file mu o Jerusalema ma Israel uma lo mātou atua. Ta mā o mātou te talo i le nei e fiafi mātou te manatua ai lo nuu filifilia o Israelu o sa e Peru ma sa i ta uma lo mātou atua o lo nuu na e filifilia o lau ulu matua Israelu lo mātou atua te maua mātou te talo i le tae au le nei ina ia lātou salamo malili watu i lau fio leo a uma ona e toe faa mau popo mai ma mai la to ile na e tau to ai o la to tamaro ma to atua o la to no nofo i to tonu o le ma le fanua na e tau to ai a per amo i sa ako mai a kopo lo ma to atua ai o le nau ta inga ma mea uma lo ma to atua o lo fina ngalo na e sau te sa ili ma fa ola lo nu ai le ngata i leo le lalo langi uma lo ma to atua mātou te talo whaatoa mo Israelu lo mātou atua. Ina ia pupula o lātou mata whaaleanganga lo mātou atua. Ina ia lātou i loa, lo lātou Mesia, lo lātou alii o Yesu Keriso lea lo mātou atua. Ta mātou te talo pea, ma te talo pea, mo nai o mātou uso o Israelu lo mātou atua. Ta mai e anga le lei leo au mauna e whanofo ina Israelu i le nuu na e fola ina mo i la tau e whai mo i la tau e whaapawau
ai o le sini o ia me umaro mātou atua, ia lātou salamo, ma o lātou I loa o Iesu, lo mātou alii, ma lo lātou whaola lo mātou atua, ta mā e le onge awala lawa fio, ia e whao ngā ina, ia nisi o auna o lo o auna ai pe I tutonu matala ina le tala le lei o le malo Iesu Keriso ina ia malama lama Israelu ia Iesu Keriso lo mātou atua ia o lātou talia ina ia salamo matu ina atu o lātou loto tu ina atu o lātou tangata I lawa fio lo mātou atua ta mātou te talo, matatalo, leanga o oe lava na e whaatonu mai e ala I upu o le whaisalamo, ia mātou te talo mo le file mu o Israelu ma Yerusalema umaro mātou atua. Lou nuu filifilia mo tangata filifilia, sa e Peru, sa Israelu, ma sa Utah umaro mātou atua. Ta mātou te le whangalo Lou nuu filifilia mo tangata filifilia lo mātou atua. Ta mā leo o tau nuu upo le perfeta ua toe foi mai I lātou. I le nuu ma le aina e filifilia mai ana mua mo I lātou. Ta mātou talo le li ia whapena o na wha ina o lātou loto. Ia whapupula o lātou mata whalea nganga lo mātou atua. Ina ia lātou I loa lo lātou Mesia o Iesu Keriso. O haleluia ia vi ia oe whavavau lo mātou atua. Ia lātou langona o le loto o le salamo malili watu I lawa fio lo mātou atua. Awa oe o le ali o le ola. O oe nai whaola I mātou umamai lātou lo mātou atua. Ta mai anga le leia Israelu. Si au nuu filifilia o si tamai nuu laititi ta mā I anga le leila ua fio I lo nuu a o si o mai o na fili mai o na I tu uma mai sa sae masisifo o mātou masaute lo mātou atua ta mā ia whapaolo ia whawhao ao ia Israelu mai Jerusalema lo mātou atua ia sau wina I le toto pa ia o lo mātou alii o Iesu Keriso a wae le moe le malolo le o ita mai lo mātou atua ia Israelu ta mā ia e pui lava ma e leo lo nuu a o iai I le nei vai tau o le olanga ma le soifuanga ua mātou iai lo mātou atua ua mātou wa aia ua tau nuu le tele o au folanga ta mā o mātou wa aia ua tutupu ia mea uma I luma o mātou mata lo mātou atua. O le ala lea ta mā e ofo ina atu ai lo mātou taimi ma la mātou te talo whātaua nau I lawa fio o na o Israelu ma Jerusalema lo mātou atua. Ta mā awane e tu la fuaina, awane I whaangalo ina e lawa fio lo nuu mautangata ta mā. O si o mai e ona fili mai ona I tu uma lo mātou atua. Ta mā ia ngalue, mangalue atu, loua nganga pa ia I o lātou loto, ina ia malama, ina ia salamo, ina ia o lātou talitonu, o e lava Iesu o lo lātou Mesia. La mātou te talo leleli I ene nei tu la o le aso, wa mātou ole mawala watu e ala, lea I lo mātou alii o Iesu Keriso. Amen. Glory, hallelujah. Taita mai le tunu ia o le tatou second prayer point o le simana o ngā kapitoa tatou te talo ai mo Israelu la tunati a Pastor Mike. O le tatou te talo lea mo o le community, the believing community mo iutaia lewa talitonu ia Iesu. Ele nata I tangata iutaia, o tangata alapi foi o loo au mau I te tono Israelu o alatou talia le Mesia. E moni lava I toa tele tangata Israelu e loo talia Iesu, a loo iai nisi. Loo iai ia tangata talitonu ia Iesu o le tino Keriso. Tatou te talo ina ia whaamalosia I latou e le tō. O ai e whainga tā fo I le au nai
I le tua i tutonu po i olona nuu. Tātou te tatalo po i mo i lātou lo tala ina le tala le lei. Amen. Ina ia toa le loto, ina ia whaatala le lei ina le nuu o le tua. Wa ia tātou te talo po i mo le awhai ngā luenga. Amen. Tātou te tatalo ina ia maua e le tino ke risa tutono Israelu le loto e tasi, the unity, we pray for unity. Tātou te talo foi, ina ia maua i lātou ina ia maua foi le loto e tasi, le ngata i tangata i utaya, a o tangata ala, pi ma tangata unu ese, o lo no nofo i te tono o Israelu. So this time we're going to be praying for the Messianic community, we're going to be praying for the believers, po le tino ke riso i te tono o Israelu. E me se po i lātou o lo whairinga luenga o le tala ina o le tala le. Hallelujah. Tātou te talo. Hallelujah. Mātou iai tono nei potu tamā. Mātou iai whatasi le tua mau o pauna. Mātou te tua whatasi le li. Mātou te whakuwanga le li. Molo nu. Wau mātou tali tonu. O nā oe lava o le Mesia e malamalama inu ese. O nā oe lava o le Mesia e o atuai lau whao la tanga ia e Israelu. Au mātou ta talo le neita e au le tua peo na tuna atu ia te oe. Mātou te lafua ia tu ia te oe le li. Tangata lau tele o lohu. Na ia lafua i le li tau langa i tupua. Na ia whapena le li o na whapupula o lātou mata whale nganga. E le ngata i tangata lau tele le li. Au le au ke risi anu uma. O e tali tonu ia te oe Yesu ke riso. O le ala mai ai lo lātou whao la tanga. Au mātou ta talo ai le neita e au le li. Matuina atu le tua lo nuu o Israelu. I le community ai maise o lau au whai ngā luenga ngā lulue. Ina ia mawhai le li o na iai le nganga e tasi. O le loto e tasi. O le manatu e tasi. E tutu whatasi ai le tua. La tau te moli mawina le li. Lou matautia ma lou whaaolatanga. Nai maise le li o le ngā luenga mai a ea na e tāpena ina o lo nuu tamai le neita e au. Mātou te talo whapitoa le li mo Israelu. O le nuu na e filifilia. O le nuu wa umau na e fola le li. E te letu la whai a te i la tau tamai. Se i o mātou ma whai le li o na avea le li o se whaataita inga mo i mātou o lu ese. E ia ma whai le li o na moni lo mātou salamo. Moni lo mātou tuto tino le li i a te oe malau whaolatanga. Ina ia ma whai le li o na mātou malamalama whaatasi. Ua na o oe Yesu Keriso mai Nasareta e ala mai ai le whaolatanga tamā. Ta talo le ali ie na ia ma whai o na maua le file mu. O le manuia le li i polokalame uma le tua o activity o mea uma lava whaaleanganga le li o lo whapena o na tapena ina aila o whainga luenga o tangata tali tonu i a te oe le tua e mawhai le li o na whaangalu lue i lato uma o ni mea whainga luenga le li e lato te watu le tua le mamalu o lau a fio le silisili ese o lau a fio i to tonu o a ai le li o whalofa penao mana o mia lou lava file mu tamā le neita e au mātou ta talo le li e le anganga leo le ngalu lue whaatasi le li e leo toe ese i la tau tamā o ai lava e tali tonu i a te oe angana ese uma le li e mawhai le tua o na la tau tutu whaatasi mo lau fe au malau ngā luenga e maise le ali e o le momoli ina o lau whaolatanga i loto mā nganga o tangata Israelu o lo wha maa pēa o lātou loto e i mawhai le li o na moni lo lātou salamo ma ia tali tonu ma whaatua tua i a te oe o oe lava o le Mesia o le atoia fio mai e whaolaina Israelu ma le lalolangi atoa o le ala mātou ta talo ta mā Whaftai le li e nei mana o ngā tau pito le li. Ua saunia matapena ina i le polokalame tamā. E mawhai le li o na langona ina e lomu. Le salamo whamaoni tamā. Lo umana e polomisi ma e fola i a te i la tau. E iai le taimi le li e te toi whaafo ina i la tau tamā.
ina ia muli tai I lou lava finangalo lea le mātou tatalu e awala atu ia Yesu Keriso lo mātou alii. Amen. Amen. La whaapopo atu le tatalo lea Martino Keriso te mai tu ina atu lea lau whanau I te tolo Israel. Le tele foi o fita ma whaafita uli o lo lātou petai ai ono onisi e lo o tali tonu I ate oe. Te mai e whaamalosia I ate I lātou. Ina ia awane I vai o lātou loto le lātou tali tonu a tu I ate oe te mai. Ia maua foi I lātou ia le loto e tasi ina ia nganu lue mo lo malo te mai. O te tatalo le tu te mai e kale sia ta tasi I to tonu o lo malo o Israelu. Mai lava I le tui ma tui o la tui ati le tui saute le tu te mai. Ina ia maua o mai lātou le malo si anga le tua tama ina ia ngā lulue I pēa le tua tama mo oe anga le leifo e te mana tua I te leo nisi o loo tala ina lo tala le leile tua tama I lunga o awala ma mga ala le tua tama o nisi fo I o loo whaonga ina fo I ia ni moli mau o loo Liu ina mai o lātou loto I ate oe o lo whaalu atu o le YouTube o le Facebook le tua tama o te tatalo le tua ina ia e fo a I atu a te lātou meto tia po a wale tala ina o lo tala le lei tama o nisi po o nu ese o lo au mau te tolo Israelu le tua tama ina ia awene I lātou o ese mai la lātou tali tonunga I ate oe le tua tama a ia mautu lo lātou tali tonunga I ate oe le tua tama o te tatalo ai Yesu Keriso ina ia maua foi e kalesia a lapio e kalesia I taia le pealo fani le tua tama ina ia lātou ngā lulu e whaatasi le tua awa o mātou whaatari tali lo tua e fio whaalua mai tama nisi foi o koni wharenisi o lo sauni mai Ia le tino Keriso Israelu e hosina le nei tau sanga tama I e fesoasoani I fuafuanga uma ia e te tala whai te toa o loo mana o mia ona te tala ina tama mātou te talo foi le tua tama ina ia lātou maua pēa le lo longa le tino a wale nganuenga o lātou whai o le tala ina o lo tala le lei. Father, we honor and we praise you in Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Whaapatai le la atatu te talo mo le alia process o le alia o se upu e peru lea o lo whaonga ina I le toi fo'i atu o tangata a iutai o lo no nofo I nu ese e toi fo'i atu e no nofo I te tono Israelu o tele la ia whaapotupotonga o lo fesoasoani I le te tongi ina o pasese o waalele e toi fo'i e tangata iutaia e toi no nofo I Israel e peo profalanga le tua na te whaatawhea ina lona nu ai na te toi au mai fo'i lona nu e toi no nofo I lau ele o Israel e tata te talo ai la ina ia whaawhaingo fie leo atu o tangata iutaia I te tono Israel o le tele fo'i o le o nu ese o lo lato fifia ai o whaawhainga tai a te lato ono o ese manu nu ese ai toi fo'i atu Israel wa atoi fo'i atu Israel pe e toi ati ia e le aina so e te talo fo'i la ina ia whaawhaingo fie ina e le tua le I me o atu no nofo ai e le toi a o ina fo'i o le ngangana le ngangana e pero ina ia tu ina I le tua le lono nuu le loto fo'i na le ia awana I fiu mo fi so we're going to pray for the Aliyah process to natu I le tamai ale tu ua ina I fesoasoani le tua I le toi fo'i atu ai o lona nuu I ona tangata I te tonu o Israel. Ia tātou te talo ia waile tua lo mātou te mātou te tere tonu I la upu la upu le o tau nuu pe ona perfecta mai ai au perfecta o Isaia mai Ezekiel o aso e ngata ai e toe avatu ai lo nuu
mai tu e whao le langi di nei lo mātou atua. Ta mā leo tau nu, leo mātou ai ai. Leo tau nu lo nu le nu na e fola ina, o le nu na e tau toa i o lātou ta mā lo mātou atua. Mātou te talo o leli i o mātou whamaulia i o mātou loto le moni o au fionga o mātou atua. Mātou te talo ta mā i le toi fo i atu o lo nuu, i le nuu na e fola mo i lātou ta mā. Ia e anga le lei mo i lātou. Leo ua fo i atu mai tu e fia o le nei la rolangi lo mātou atua. E le whaingo fia ta mā. Awa ua lātou fo i atu manga ngana sa no nofo ai i le afe o tau sanga, sa no nofo ai i nuu uma o le nei la rolangi, mai mātou masaute o sa sae fo i masifo. Leli elu mātou atua, mātou te talo ia i lātou o loo fesoa soani i le auina atu o lo nuu, pei o le totongi ina o lātou pasese. Aile ngata i lea ta mā, o le fesoa soani lea, mo le tau singa i le tino le nei lo mātou atua, a wae le whaingo fie ta mā, mātou te talo mo i lātou uma, o loo fesoa soani ia i tu uma lo mātou atua, ta mā, ia fōa ia i le tamau a inga i o lātou lima. E whao ngā ina, e whaitau langa ai, ona o lo nuu lea lo mātou atua. Ina ia lātou maua lenga ngana o le malama e maise o le toe atina e ina o lātou a inga tau singa o whanau te tonu o Israelu lo mātou atua. Ta mā ia fōa i fo i le loto i lo nuu. Ia i lātou liu ma toe fo i atu i lo nuu lo mātou atua. Ta mai mātou te taritonu lawa i lau upu. Pe upu al perfecta o eskielu. Pe ona feta la i atu le atua i le perfecta. Ia e fai atu i iwi mamango lo mātou atua. Ia tautala atu i iwi mamango ia ola. Ta mā o le ata leo o Israel. Leo o foi mai. E mativa lo mātou atua, o le ala lea e le whaangaloina ai i lātou. Na mātou, ka talo, sa maa nei tu rao. Wa manuia e i lātou, lea e kālisia, ma lea e kālisia. O lātou ofo ina hatu le tamau a inga o i lātou. Mo le whaatau nuina o lau fionga o mātou atua. Mo lo nuu o Israel. Ta mā, e whamanuia ia i lātou. Ia toe whatu wai a inga i tu tonu o Israel. Ia whamanusia o lātou loto. Ina ia tūmau ai. Matali tonu i le folanga ro lātou atua. Ta mā, ia e anga le lei fo i a inga te kasi i la mātou. Ia maua pea le malosi i le tino, a ia sili le malosi whale anganga lo mātou atua. Ia o lātou talitonu ai i lo lātou atua, a e maise o lo lātou mesia o Jesu Kiriso. Ta talo ina ia whapupula o lātou mata whale anganga lo mātou atua. I lo lātou o atua moni. Ma lo lātou mesia, ma lo lātou ali whaola o Jesu Kiriso. Ta mai anga le lei, i ia tūlanga uma lo mātou atua. Ale ngata i lea ta mātou te talo, ina ia tasi, ia o lātou loto, nai o mātou uso a Kirisiano, le au Arapi, le au Mosalemi, ma i lātou uma i tu tonu o Israelu. Ia maua i lātou le loto tasi. Maua le whealo whani, ai o le sili o ia meo. Ia maua le alofa o le isi lo mātou atua. Ta mā ia anga le lei, i lo nuu, i le toi fo i atu ma le nofo ai tu tono le nuu, na e fola ina mo i lātou. E whai mo lātou, se ia o i le whaava mau i hawa lo mātou atua. Ono lo ingo Jesu, mātou te talo wala o tu ene. Amen. Glory.
Hallelujah. Amen. God is good. Amen. Glory. If I put you lo mafuta mai te talo mai whaatai lo te talo mai. Lo so tau au mai fo I tato tau sa mene te au. Pastor Mike, our next prayer point is tato e mamolia te fo ile nga ma whaatai le nei tu la le nei tai mi mo ila to umalawa ua tele tau sanga o te talo mo Israel. Hallelujah. You know, le sila fia e o to ua tele tau sanga o to te talo mo Israel. Lo abe poi o to matangata ba ai watchman on the wall. You know, the prayer for Israel team is Samoa. Inei ni sila le lalo langi ato. O lo te tu fo I matatalo mo Israel. E mana tu ai fo I se tase oso ya Heralin. O lo ngalua I fo I te tono le prayer house. I lunga le mongo o libe a o te talo mo pa no Pasifika matatalo ai mo Israel. A wha malo le nofu te talo wa abe o to abe po I tato uma ma tangata ba ai te tulu no le pa ma tato te talo le ngata mo Israel a o tulu ese ia le nei taimi tato te o le mana o nga Pastor Mike na ia whamania le tua mo te talo mo Israel ma o lo tato ina ia tele ia nisi fo I te talo mo Israel ina ia paatu la I mai le tua li tangata ba ai e te talo le ngata mo e kalesio ai nga ao mo le nuu o Israel. So lo perfecta mai Isaiah o Eskielu fa mai I will raise up my watchmen on the wall. Ina ia tutu au ia tutu mata ala. Awa tato te paalangolango fo I le musumusungo le nganga pa ia. It's ina te talo uma. We want to pray that there will be a prayer movement rising up. Te mana tu ai fo I my mentor is Pastor Kosi Marita. O lo fai fo I ni prayer call I te tono sa mo ko te prayer ma te hele o to o le faina tau nato o to suafa. I remember Donna and Tuloa and the team is more Pastor Nuu ia Pastor Ben Maria o nisi fo I Australia o lo no fo te talo ma nisi la nei le laulangi ato o lo no fo te talo mo Israel ia whamania le tua lo no te talo ia but we want more people ai mese ale tupulanga le tupulanga Yosua ale ta ua le mata wa ma tupulanga ina ia mata tu la I mai e te talo mo Israel. So if I can just ask Pastor Micah if he can just pray for watchmen and prayer warriors and prayer intercessors to rise up to pray for Israel. Hallelujah. Tamale ni tai au. Hallelujah. O le tua sili ese. Hallelujah. Mato whaalumualo mato toa le li le neima na uma. Ina ia tele ni tamata tatalu. Ina ia tele ni tamata le li e tutu molo nu. Peo na mato whaalongo, mato moli mawina le li le salamo se laulosu malua lo whepoiono ma le fitu. Na ia whaamanuia Yerusalema. Na ia whapenale atua o na e whaamanuia ia I lato uma o e tutu molo nu mato te talo tamai. Na ia e tape na inga ma e saunia. Mato whaalongolongo o I mato o le tupulanga wa e filifilia. O le tupulanga I le taimi le nei. O le mato ta talo le li ia ma mau lo to asa. Ma lunga o lau whanau. Ina ia tele. Ma ano I le tua. Tupulanga ma whanau o Samoa. E ta talo mo lo nu. E ta talo mo mauta. E ta talo mo pa. E ta talo mo lau whanua o Israel. E ta talo mo ele o Israel. Ne I mawhai le li o na aua ne I ai le tua ma tau ma mau le li. I nisi a ai ma nisi atu nuu le li o lo tau la malama I lo nuu tama. E ia tele ma anoa I le tua ni tangata. Va ai ni tangata ta talo, ni tangata to toa le li. La tau te alo lo whamoni ia te oe malo nuu filifilia. Ta mau mato wala au, mato whaatonga ia te oe le li. Ia e sau nia, ma whaatoa ina le tua ni loto se tele. Ai maise le li o lau whanau, wa e filifilia mo le taimi le nei. E ta talo molo nuu o Israelu, ta mai li lava tai au,
o I lava le atua ua whaia se whiliwhilinga a whaalongolongo ai fo I le neitai au tamā o le a avea o ia ma tangata wā ai o le a avea o ia ma tangata e tū mo lonu o le a avea o ia ma tangata tatalo mo Israelu mo maota mo pā mo lau whanua ma lau ele o lonu ia e whaamanuia atu ia te ia I le atali I le nā I le awhawhine le nā I le tamā ma le tina o ai lava le atua o whaalongolongo mai le neitai au ua whaia se whiliwhilinga le ie o le a mata atu I le aso le nei o le a tū whaapuluwanga mo lo nu ina ia le ngata ia manuia lo nu ia manuia le e tū mo oe ma lo nu tamā mātou te talo le ie aba ese le musua aba ese le pai e le li aba ese le whaapala pala io mātou te mata le ngata I le ia o I mātou uma we alo lofa ia Israelu ma ona lauwhanua ma ona tangata nuu le ie na ia e anga le leita ma loupa ao lawe ai ma loupa ao whaola le li se e anga le atu I o latou loto le li o I latou e whiliwhilia mo le taimi le nei e whaaua wina le li le ngafa o le whaola tama e whaaua wina le li le ngā luenga sa whapenana e tapena ina mo lo nuu le li e tamanga le lau a whio whamanuia ia te I latou ua whaia lea lava whiliwhilinga ai mai se lea li ie o I latou o lo whapenao na tutu pe le taimi le nei ma le vai tau le nei mo lo nuu tamā ia e whaaua wina le li lau whamalolonga I le ngata I tino ai sili le nganga le li ato loto na ia whaatoa ina pe le li o a mea ia ngai mai o a mea le tua e whaui ai mātou le whanau ia tuto ina pe le lava file mu o lea manuia o lea oli o mātou loto na ia mātou tatalo mo mātou tūpea mo mātou walolofa pea I lo nuu o Israelu tamā whamanuia I lau au whainga luenga o tangata wā ai o lau au whainga luenga o e te talo mo lo nuu o Israelu ia iai lea tua o manuia I le suafo Yesu amen amen ia mai sau patina vi iai lea tua ne taiau thank you vi ia leli we feel the presence of the Lord here Hallelujah. Amen o lesi tatalo le atatu tatalo ai atu ngatu le tamai ala atunu tatu tatalo mo se le leina a reconciliation ne vale o Israelu ma manu ala pi lo si o mia ia Israelu awa e te vaia I talapo I le va yaso ma le va yaso ele va tu po in tatu va vaia ai ni lo keti lo tapanga mai Gaza ele na sai mai Gaza o le panona o nisi tu inu ala pia lo si o mia le no le tua le tatu tatalo ina ia salamo le no le tua tatu tatalo foi ina ia salamo foi inu ala pia ina ia la so mo se faalinga o le polo kalami le tua mo lona no ma le polo kalami le tua mo I latou wa le tatalo le Isaiah se kuluma le iba e tau le Isaiah 19 highway le tau ai suria o ai kupito so e tau e afine e tau mo Israelu ai tau fo le tau mo nu ala piolo si o mia Israelu so we want to pray you say sililinga mo le na ia whakupula ina le tua matau ia tangata o nu alapi ina ia lato alo lufa I le tua lato alo lufa foi I le nu o le tua amen me le ngata foi na wha me mole le tinu ai po manis pao tata tatalo mo tangata o nu ese every time e whai po ipo kalame mo Israelu e tili a tangata fasanga tau mai fa mai why Israel well the reason why Israel is because God loves Israel if mai le Genesis purmanua if amen ia Israel o te faman ia fo ia se o ia ina ia malama ia e kalesio no ese ile tutu ai le tau o le tutu faatasilia mo le nu o Israel why is important for us to support the nation of Israel so ia tata tatalo mo le leina o Israel matunu
alapi ai me se fo'i o atu nu'u malava ina ia latou I loa le finagalo o le atua mo o lona nu'u le ia tatou tutu fa'atasi mo polo kalame ai le atua mo lona nu'u. Amen. Tatou te talo tamai o lava o le atua te silafia me uma. Ai mātou tele I te talo ma walau atu I lawa fio. O oe o le atua te silafia me uma. E te silafia o mātou mawhauwhaunga o mātou atua. Ta māua mātou ta talo I le tae au nei. E tuina atu ai Israelu. Ai maise o atu nuu a rapi. O I lātou sio mia. A au tangata filifilia lo mātou atua. Ta mātou wa ai lau fionga lo mātou atua. O I lātou lawa o uso matau songa lo mātou atua. E tusa mau fofoanga mai le amtanga lo mātou atua. Ai peita I ane ta maona o le malosi o le fili ma le lii o le rarolangi lea. O le rarolangi le nei. O le mafua anga tonu lea. Ua tūla I mai ai fe ese inga I le rarolangi atoa. E le ngata o to tonu o Israelu ma o na uso a rapi lo mātou atua. Tama. Mātou te tali tonu e le oi. Ai o le lii o le rarolangi nei. Le lii lea na lafo ifo mai le langi. Ina ua fia sili ma fia manao e a vea o ia o se tasi o atua. Tama o ia lea o lo fe alu ai solo I le rarolangi. E pei o se le o na tangi lo mātou atua. E sa ili se na te fasi ma wha umatia lo mātou atua. Ta mawa ua mātou te talo le tae au nei. Tu ina atu ai Israelu ma o na uso a rapi mātou nu uma o lo o lātou sio mia lo nuu filifilia. O Israelu o le nuu na e filifilia mai atu nu uma o le rarolangi. Lo mātou atua. E tusa mau folanga, mau polo kalame mo le whaolaina o le rarolangi nei. O e lavana e whetalai lo nuu ia pa ia o tau. Awa o au o Yehova lo o tau atua e pa ia. A o atu nu uma lo sio mia I lātou. O I lātou fo ina tupunga mai I le manawa seitu lou o Abrahamo. Tangata a rapi I le ali whapea foi ia le whanaunga a Isamaeli lo mātou atua. Nā tupunga uma mai lava I le surunga titi o Abrahamo lo mātou atua. Ai peitai o Israelu o le nuu na e filifilia mai atu nu uma o le larolangi. E whaatau nuu ai au folanga mo le whaolatanga o le larolangi atoa lo mātou atua. Na awina mai ai lo walo pele e to atasi na e fola I tua I kenese tolu lonu fuai upo e sifulu malelima. Ta mau mātou te talo o leli ie a ua e folinga mai I o I mātou uma lava o lau whanau. Ta mātou te talo ona o ngā luenga leanga le ligi o le rangi nei o ia leo lo tau mawhai mai ina ia whai o se ese inga I le vā o tangata ma lau whanau lo mātou tua. Ta mātou talo a wai le onge au wala lau fio. I se au wala e le lei ai Israelu ma o na uso a rapi lo mātou atua. Ai mātou talo matari tonu mātou talo ma mātou tau tala I le whātua tua. Ua na o Iesu e le lei ai. E le maua se le leinga I se poto ma se ata mai o se tangata lo mātou atua. E o lava I le United Nations lo mātou atua. Lātou te le mawhai o na whale lei ia Israelu mo na uso a rapi. Mātou nu uma o le larolangi ni nei lo mātou atua. Ua na o Iesu Keriso. E maua ai le leinga. Awa o ia o le alii o le file mu. Ta mātou te talo. E le onge awala lau fio. Mātou te talo fo I mo le auso kerisiano
o lo whapena o na talai ma ngalulu e te tomu o Israelu lo mātou atua. O ina e awala mai e lo fina ngalo lo mātou atua. E talai atu ai lo ingoa Yesu o le ingoa lea mātou te lelei ai. O lo suafa Yesu e tasi ai mātou uma. Israelu a rapi a maise o i mātou o tangata o nu ese. Whawhetai ta maua maua lo mātou a vanoa. I lo mātou a lii o Yesu Keriso ina ua te ena e lo nuu lo mātou atua. Lea ua mātou oli ai nei whaleseu ai sao i mao malie. Ona o Yesu Keriso ta mā whaftai. Ua vea i mātou o le la o le vine vao. Ua whapipi atu i le vine moni o Yesu Keriso lea. Le na tupunga mai ai lo nuu filifili o Israelu. Ta mā mātu talo ia e saunia awala uma e whapena o na maua ai o selelenga i le vao Israelu mo na uso a arapi. Ai whapea fo i mātou o tangata o nu ese. Ua tasi i mātou uma ia Yesu Keriso o ia lea mātou te mau ai le lenga ma le file mu moni le larangi nei au mātou no nofo mau ai mo mātou whaatari atu ai le aso na e fola mai ai e te toe fio mai ai e si tia lau e kālesia lo mātou atua o haleluia ia vi oe ia wha manuina oe lo mātou atua la mātou te talo ta mā liu walo mai au fofonga ta mā ma e ta lia la mātou te talo wha taua nau le nei ta eo te leo manao mātou tu ina atu li ta eo ni hele ngata leo le mātou te talo wha taua nau i aso uma hao ma le polo mātou atua mātou te lei wha ngaro ina Israelu mai Jerusalema lo mātou atua. Hanga le lei mai la ua fio e talia mai la mātou te talo la mātou whātaua nau la mātou o lenga i la ua fio. Awa o oe o le atua e te whaafonga. O oe o le atua e te tali mai lo mātou atua. Ta mā awane e furitua mai la mātou te talo. Ia e liu walo mai lava i le aso le nei ma le tae ao le nei. Ma e talia mai i mātou o lau whanau. Ma la mātou ta talo le ni e awala atu i lo mātou le i o Yesu Keriso. Ua mātou talo wala au atua i nei. Amen. 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 We got 2 more prayer points. Ale lau te talo mo le leo ngā le li i molo na nuwa. Le tatu te maua mai, le tatu te paitau ai i le salamo se lau lua sumai tasia. E masani ai tau no tuina. Le salamo e lua sumai tasi pa e mua mai lua mai pa e whapa mai mo le pasta mai. E whaasanga e o mata i mauma. I o mai ai lo fiso soani. O lo fiso soani mai ai o valea. Alleluia. O le na whaia le langi a toa ma le lalorangi. E le tu ina mai e ia mapewa lo vai. O lo leo e le tuli moe lava ia. Yes. Pauta, o le leo ia Israelu. E le tuli moe ia. E le moe lava. Amen. So Lela o te talo, I'm going to be praying for the Israel Defense Force. Te talo for more border police. O la so ia lo tu i ba o Israelu matu nu o lo si o mia ia nu tua oi. Ina ia pui ia foi. Just want to share our every week. So ngata ia atu te tono Israelu. So tele o misi. E tu i ni whanga po ni neifi te tono lato ato. Pena nai o lato tino. E o ato na ia pao o le se ni wha atu puina ni wha lawe i te tono o le nu o Israel. We know the terrorist attacks. Pa o le telefoi o taimi e mali liu e pita ia o lo te tu i vātu wa o ia. Ono lato manuenga o lo whaia. E pui ai foi ia le nu o le tua. E pui e foi tātou ia. E whai mamalanga i Israel ua. Tātou te papatai le tua o lo iai
ia le nuu ia ni fita Israelo lo leo ma pui le nuu Israelo le ngata le nuu Israelo ia o tātou ia malanga atu i tātou nuu Israelo. Lord Father, I thank you for your word. This morning we pray specifically for the securities in Israel. We pray for the Israel Defense Force, le fita umo Israel. I te mi la tau te tutu ai e whai lato tiu te o le leo ina o lo nuu mo tamata le tua tama ma i la tau unga lapo o mau Israel. Ina ia fwai a te la tau le ma losi le tino ina ia awana i la tau fia mo moe awana i vai le la tau vai le la tau alului ai matutu ai le tua tama i le leo ina o lo e fwai ha te la tau tama me tutia mai lau fio ina ia whai lo atu ia te la tau tama ni mala le tua futa mai na ia la tau vaai atu iai ai le io mai i te tonu o lo malo o te tala fwai mo leo the border police ma leo fwai o e o ngā lulu e whaskula ti i te tonu o lo nuu o Israelu tama ina ia lato maua le malosi me le mataala le tua tama ai whawhitai mātou te tali tonu o e o le leo sili o Israelu e pe ona mātou whaitawina e lau i leo o e o le leo sili o Israelu tama o te talo fo i teimi fo i te whangaina mai ai ni lo keti ma ni pomo mai i nuu tua oi tama i lau leo i lo nuu o Israelu le tua tama i nuu le tua tama e mese lama nuu o lo lata i Gaza le tua tama ia te la tau le tua te lo te leo e a pia le tua tama ia e leo ma e pui a te la tau tama Amalele fo i tua tama mana tu e fo ia le ia matou tangata sa mo o te tono Israel to mani a Vincent e tua tama ia maluenga fo i fita lo fai malue ai le inu tu fata si tama ia leo i me fialu ai o ia le tua tama fo ia te ia le tua tama le malosi mai mata ala mai ate oe e mana tu ai fo i le uso ia Haroline o avea matangata pa ai le te talo i lunga le maunga o olive o le uso fo ia iki le tua o tangata Pasifika o lo au mau te tono Israel o mato le mau o lato i ngoma lato suafa au lo o sila fia e lawa fio tama e leo ia te lato e whaamanuia ia te lato ma e whaamalosia ia te lato. We thank you Lord whaapatai fo i le tua tama o te talo fo i mea tau fo i le tua tama ni baale le tau mea tau e fo ai atu mo le malo Israel ne e fo ai i tai au le tua tama le poto ma le atama ia te oe tama a wale tai nai o fita o lo malo tama e whaamania ia te lato. I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Ia o tatou latai na whaai uina le tatou mawhutanga te talo i le nei tai au. I just want to le I whaai uina le mawhutanga te talo. And we'll all take turns. Ia tatou te talo. Ia whaamanuia I le nuu le talo. Amen. That God will bless His people. That God will bless His nation. I ask te tono Israel. O le toa whai se le o lai o la au ma fua whai le leanga. I to tono le malo Israel. Ono o le poto me le ata mai. Amen. O mea fo I to tono computer. I fausia fo I to tono Israel. E tato te talo. Ia la whai wina. Whawhitai sa moe lo makuta mai. Malo te talo mai fo I o mato te talo atua. But today we want to wrap up by praying that God will bless His people. Amen. Ia le tai ina le tua le ngango le tua tato te talo e amata mai le tamai a le atinu whaamale mole. Te talo ia whaamanuia le tua lo manu. Ia na mawhau mātele Pastor Mike. Ia le te talo mo whaamanianga mo Israelu I le nei tai au. Tama leo e whaafonga I o mātou leo. Marama
tau te talo wātau ana. Molo nu filfilia o Israel. O tangata filfilia. Le nuu na e to tofi mai ana mua ina ia whatau nuu ai au wholwhoranga. Mo le whaoratanga lo mātou. Ta mā mātou te talo ia e whamanuia i lo nuu filfilia. Whamanuia i o tangata. Whamanuia i ona taitai. Le li pāle mia whapea na kāpeneta lo mātou atua. Ia e maise fui o le au whai lotu lo mātou atua. Mau tangata. Mai lava i le taitai se i o ifo. I se o au pito titi to tonu o Israelu mai o Salema i le tūrā le nei te mā. Mātou te talo mo au whamanuianga lo mātou atua. Whamanuia lo nuu. Whamanuia i lona tamau ainga. Whamanuia i mea o lo o whetangofi i ai Israelu. Aua o e lawana e whetalai o Israelu. O le nuu filifilia e awala mai ai i a manuia o atu no uma. E amata mai a Abrahamo lo mātou atua. E manuia ai no uma, mātou no uma lo mātou atua. Lea ua aia e o mātou mata le tele o perfetanga o whatau nuu i lo nuu lo mātou atua. Le poto, e le ai lawa se poto e tusa ma le poto, ua e tu uina i o tangata sa e Peru, ma sa Israelu, ma sa Itauma, lo mātou atua. Lea ua manuia ai atu no uma i lea mea, ma lea mea, ma lea mea. Ai mai se foi o nei au ngā tupulanga ua mātou iai i mea wha technology no mātou atua. Mātou te talitonu lama ua e wha manuia i lunu. Ta mā mātou te talo awane i ngata i au wha manuianga i a Israel. Ia whapena o na whai pea, ma whatau nu pea au folanga i lo nuu filifilia lo mātou tua. Na mātou te talo lele i nei tū lao le aso, se mea foi o le mwhai o na o atu ele mātou te talo lele i e pe tā ua le mātou te talo. Ta māo i mātou lava o tangata e mātou te vai, mātou te leilo se mea. Ai mātou la foi atu mea uma i lau fio. Awa o mea uma i le eise mea lilo i lau silo whangata mā. La foi atu. Se mea ua ngalo ia te mātou, mau mātou le tā ua le mātou te talo mo Israelu malomo. I lau mo Yesu o te talo ai. Amen. Yo walo mātou tua. Oi lava e te nofo i le mea lilo ta maa. Hallelujah. Mātou whatani sia le lii, au wha manuianga. Io te maa. Sautua whawhawha le lii lunga o tangata. Le iso mātou manuia. Le iso mātou wata mai le lii. Hallelujah. E o atu ai le lii whamanuianga i a Israelu. Glory. Au mātou loto whanauna watu i a te oe. Se e manatu atu i lo nuu. Glory. Ta mātou whatanisia. Le ngango lau a fio le lii. Se e anga le lei. Le ngata le lii le whainga malo. Mai se le tua o tangata lau tele. Ai whaasili le lii. Le au ke visi ana uma le lii o lono nofo mau i lau whanua o Israel. Ia i whaamanuia atu ia te ilato kumata. Ia te toina pea le lii. Ia tu le lii o lau fio. Lo lato loto le lii. Whaatupu te le ina ai. Lo lato oli le lii. E tā lai ai le tala le lei o lau malo. E mawhai le lii o na whaatupu pea ma whaatupu la ia le lii. Le whaatua tua o utangata pa ia. Wa uma lava le tua o na e fola mai lau tusi pa ia. Wa iai le aso o uma o na e tuupo ina le lii. E toi fo ia tuai lau nuu ia te oe. I le ama o le salamau o le whamaoni. A mātou te talo whai whatasi le nei tai au. Se e whaamanuia atu i lo nuu pa ia, i lo nuu filifilia, i lo nuu le li. Ua uma na e tautō i ai ta mātou ta talo le li ie,
aua ne i tai ane se mea leanga I lo nu. Ia mamau le li ni mala. Ia mamau le atua ni mea leanga uma le li o whainga mā lo le nei la le rangi ma lo nu o Israel. Ia whatupu te le ina lo lato wata mai. Le mata le li ie mea whatengu osi le li ie. Ia whatupu te le ina fo I lo lato mata tau ia te oe. Wa mātou te tali tonu, ua lato tali tonu o oe lava o Yehova. Lato te whatua tua ia, lo awala mai ai le li, lo lato poto ma le atamaina. Awale whaafoe ina o lato mata o Israel. Ia o lea mātou talo ta mā, whamanuia ia Israel umalawa. I swafa Yesu, amen. Father, we honor, we bless you. Ia oe, whamanuina lo swafa ia. Father, I say yes and amen to the prayers of Taloina Leneitai Aumololu o Israel. E mātou te talo I manuia wa e whinangalo ina I e whaamanuia ai I lolu. I e whaamanuia I a Israel. I e whaamanuia fo I a te lato o loo tutu o loo anga lelei ma whaamanuia I lolu o Israel. Tama whaamanuia I lo e kalesia o loo whaile tua tamale le ngaluenga o le pesosoani I lolu o Israel. I pray that you just bless your nation. And I also pray, God, that you bless those who are blessing Israel through their service, but also their prayers for Israel. O malanga fo o sauni atu mo Israel. Elu le nei tau sanga. I e pesosoani I kofa uma, ma e whaamanuia I a te lato uma. Whaamania fo I a te mātou le nei tai au te mā. Ina ia mātou whai a pere ngā wenga lea. O le tatalo molo nuu Israel. Father, we honor you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. The iele li inene tai au. Langona lava le mamano le tono le studio. You know, it's a special edition. Whaftai Pastor Mike le tu whaava noa ina foe o le taimi a le Global Kingdom TV channel e te talo ai mo Israel o whai ai se sao o tātou tangata sa mo I New Zealand e te talo ai mo Israel. You know, whaftai foe a te oelo e makuta mai ma e te talo mai mo Israel I malenga luenga whai so o loo te talo ai whaftai foe le tamai a le atinu le pesosoani mai foe le ngaluenga te talo I le leitai au. Ai whaftai le tua le au nanga foe le Global Kingdom TV channel. You know, o le visiona lava ina ia tālai le upo le tua. Ina ia whaso ina le lalolangi ma ia pū lea e ala le, you know, le upo le tua. So, thank you Pastor Mike. Whaftai foe I le tamai a le atinu I le pesosoani I le mafutanga te talo I le nei. Tai au, ia I le ngatai I. Le ngatai I ia I se taimi. A whai mafutanga o tō o ainga. O lo tamafo e. Always hear and pray for Israel. I te tono fo I se kalesi ni mafutanga te talo. Ai kalesi ia tatou te talo mo Israel. Tatou te talo fo mo tangata Kirisiano malapa. Amen. Ia e tu inatu ia te olo nea fiafi. That's it from us, Baptai lava. E Samoa lo mafuta mai nei tai au. Amen. Ia tu inatu le whaaloalo I le tamamtua ia le tinu. Ia isanga saunoanga whai ia ona o whamai e ina toi leo tātou po kalame nei tai au. Ia whaftai pasta mo le loa. Mua mōri fo I whaftai tu whine a LISE. Ona le fo I na wanoa I o whai e ona mafuta. Ia o le winga lava leo tātou. O le whana o le tua. Tātou te nofo ese lau fo I nofoanga ma ai ua tō fia I tātou e le tua. Ia tā pena fo ia le tua le ora tātou te whailo ia I pefo le tai au. Fia lau fo I le loto ma le mawhawhau I na ua. Tātou whailo e tino nei. E moi lawa fo I lea tātou te mata lawa fo I lunga o pena atu whailani. Ia tātou te le mose mawhatanga whape pro le tai au. Ia fia loto lawa ai atu fo I. Ia te oi
tu fine o te tau tu fine oi o te tau wa fine oi Amen. se si tu mo nai a wai te ole fine ia fa pele matu o la fanau ia oi oi o se toa oi o se tamaitai i tōru loto i lea tua mala na luenga e mo mōlu whaktai tuai o nau fo i whamanoa mai fo i nei na fo au te sauai e tutu atu lo tau au i le ngā luenga ma le mea o lo e manau mia ma e nau aero loto e tātou talo mo i sawa elu ia o se whamtalanga nai a te oe ni au fine tau nei alo whale tua ia tulu i lo soifua maua lo malosi ia awa lawa ia lau au nanga ma lau tau tua i le tua e ala i polkalame e whape nei te loa le nau i elo loto ia alo whale tua fo e tule poto ma le tamai a te oe le fine o le tua fine fo ia walau au nanga i le tua ia o sa u whamtalanga lea mo le tui fo ia tamanuanga ia te oe ia ko streami e taliu nalo ia alo whangia le tua wala o le awia pui ma leo le tua ia wala i lungo le ea po lungo le ala o le ai whai malanga tua ia mua ia muli le tua e pui ma leo ia lo soifua ma lo wola i lunga wala saunia foi le tua seisi aso mua ia tātou toi whai loa i fia voi nei i tonu nei potu ma nei whale ia ma le alo ia sia u whamtalanga pupu lea ia te oe le awhawhine por tua fine ia oea o le toa i le ri ia whamania mai le tua i nei tu lau le aso e soafo Iesu ia tai ia e le mawhai fo i o na whamaloinga ia tua a fo i o le le missionary Alleluia tulo ia tau whine laua ia LISE o na matou mawhtanga ia mole atu ai ia veri ngai au noa ta ua e toi mole atu ai nganga whaftai tele laua ia i le sunga i le whawhengainga ma le tinafa tua ia o tua ai o LISE i le ngata i nei atu ia mese fo i o Samoa ia i lau tau nofu talo ma lau tau nofu tapu ai fo ia walawa le wala aupa ia le tua i le soifua mola ia sa mole atu no pele mai se ia tatou ainga Global Kingdom TV channel ia o tatou o nanga lea ala i le tatou fontatalo mo Israel ia o le tulae o le afa o le lua nei le so ia o le ato i whawawinga to al tatou polkalame ia i pei ona tapenaina ia i le suna i le toina ia le atinu ia malo tangata nei ai mo le taimi nei whaasoifo ia ma ia manuia. God bless. O se fale angi mai peo fita Tau leilo ai o aveo le lai Milo sia o ingalu fatia uma Lo matai o lo famai lau fo lauma O le sawa le fili ua le alofia Le tele o toa, tele o sale o le petia Yesu e a whaio a une na e filifilia Tau tai mai pea no a nganga paia Yesu e talia mai la une ta talo Ai wale whaia lo loto au lo fina ngalo Mai la wa na ya la me no to ma wa la lo yo sao tu ai lo ma no oh Yesu
talia mai la une tatalo Ai wale faya lo lo to lo fina ngalo Ia au mai la au na ya la le lo to mawalalo Yo sao tuai lo malo Solo per la unei vai Il totele lo va fa solo mai E ma ligi le muaio nei noi mata Yesu e o lo mana le walai Le walai nei la unei tatalo Lo mataya ya mua pelo fina ngalo Ia tuma pelo nei fa chau va Ai fo ia tu le vinga I lo sua fa Yesu e talia mai la une tatalo Wale faya lo tolo fina ngalo Ya mai la wa na ya lo le lo to mawalalo yo sao tuai lo malo Oh Yesu etalia mai la une tatalo Wale faya lo tolo fina ngalo Maya te au ya lo le loto mawalalo Ei na yo sao